supia along the World AIDS Day mai padopon. Karbi Heritage Convention Tirikam amai tumpen difu club merong phabi rong bian kapang therasai kedeng. Autonomous State alam pen armu kacajeng KSA pen hempre kathamak kangthur. Cardom Midday Express along penili Wilbon Trophy nonarjek tha biotang ton pen matidong ni phai CR nya da porphai crazy rajitim a porpen Joint Director of Health Services Karbianglong to Penchipatir Pipon along pen ana ham phanga song la pen NGO tum pen talabang swajai mek along chirap chitudunsi difu Karbi Club along World AIDS Day mai padopon Labang somai long ABVP claim mang jiten be pensi mai chipahem phupon aluhi sarpua man pen difu civil hospital pen Dr. B Chakraborty phapang jang aluhi Dr. Kaban Teron P Phumodi Methi Data Manager OST Center Kiwayo Kongchudbang CM Teron Project Director Kopili Development Welfare Society pen Gita Doloko Phuatum Chetong Dunsi 8 Saputhak School also maratum pen Chethan Chimum Padopon Halapu Bogojan CHC alongta World AIDS Day Pamandun Anparta Bokolia Dokmoka Harakhat Hamren Baithalangso Keruni Pendang lo Karbianglong pen West Karbianglong ong tunga hawar alongta World AIDS Day Kapamanduna Birta Nangde Kethom Angdeng Karbi Heritage Convention Difu Club along Matijong ni phai hini pen Kethom Ninia Praman Padoponji Tribal Heritage Convention Surhin Rekretrok Sening Kana Parman Ekal Apian Kethom Angdeng Karbi Heritage Convention Difu Club along Ninia Praman Paman Ponji Lasi Matijong ni phai CR nya da porphai trok a porpen Karbi Heritage Convention Dirikam amaya mai Phubirendra Hanse Kongchun Mang Santiram Terang pen Chenglok penang an klem bang phubang phiatum Difu Club penong pharpi rong pe la pen puthot Difu Club an karko karphega sai kedeng padopon pusi birta long Kalapini iletum ladak Difu itu non satsasa abhijan itu klaim lake ekol abhijan pen Tribal Heritage Convention paduji laso Tribal Heritage Convention along Tribal Heritage Convention mate Karbi Heritage Convention pen dak tarik ini pen tarik thaman paduji lasi pini nitum tarik isi bangke satsata abhijan nitum ke claim la satsata abhijan ke claim ye theke la pehlo je Bharat Sarkar penta utai Bharat adang pi satsata mate kang thire da padui phanse kaita ka boribom lasi Karbianglong difu taun lata satsata mane kaita ing thire kuar fitsita nilitum Apan se kapang kithui kapalang me tuji apan se nilutum satsata bejana klan ase ladang non nilutum sat na ekolo bejana hin kadogwe jirpi tomanta nang cham dagang chetong non lo abesini non nilutum kapang thira sai se non kedengpo Karbi Locharia song mate KSA pen phaikuni ki jutsi arni Dipuru Samsung Singh ingti chikimo abiri pen Deputy Commissioner Donwari an armuchejeng padopen Autonomous State nang pinang popa birta sarkar phan pachini Lok Sabha Election Legislative Assembly lapen Karbianglong Autonomous Council Election aprang BJP atum Karbianglong lapen Dimasao phan Autonomous State nang pipo po alam chak Padar dipin pen pachun nang po Karbi Locharia song pen la so lam aphan RD Pidamsi phaikuni ni phaithong kep RD puthot Autonomous State athama ingthur thu election nang le loti BJP song ke Autonomous State nang pipo posi rad phan kache chak chak bonta nang pacho bai detlo puta Karbi Locharia song bedisar laichen ingleng pherangkeng no ningje মূল দাবি হৈছে যে কাৰ্বিআংলং এটা সাংবিধানিক যেটো দাবি আৰ্টিকল 244A যে বিজেপি চৰকাৰ পাৱাৰ নাথাকোতে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমি পাৱাৰত আহিলে আপোনালোকক অট'নমাছ ষ্টেট ৰূপায়ণ কৰি দিম কিন্তু বহুতখিনি কাৰ্বিআংলং ৰাইজক তথা অসমত এটা আশা দিছিলে বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী কালত দেখিছোঁ বোলে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ কাৰ্বিআংলং সাহিত্য পৰিষদৰ যিটো তুলিৰাম ৰভাঙে বোলে অট'নমাছ ষ্টেট সাহিত্য আয়োগৰ কাৰণে দাবীৰ কাৰণে তেওঁলোকে দিল্লীত যাব আমি একাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তেতিয়ালৈকে অট'নমাছ ষ্টেটৰ ৰূপায়ণৰ
ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পলিচি নাই বুলিও কৈছে কিন্তু বিজেপি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তুলিৰাম ৰহাঙে ইয়াৰ পৰা সৰহসংখ্যক মানুহ ট্ৰেইন ৰিজাৰ্ভ কৰি তেওঁলোকে লৈ যাব গতিকে আমি ইয়াতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ সময়তো 184 সেশনত তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ লৈছিলে ঠিক তেনেধৰণে 89ত যিটো ASDC CPIML সময়তো প্ৰস্তাৱ আছিলে আজি বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু সাহিত্য পৰিষদৰ তেওঁলোকে সাহকে নাই এতিয়ালৈকে প্ৰস্তাৱ ল'বলৈ কাৰণে অটোনমাছ ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্মু কাছে জেং আংবং চৰকাৰ চাই ফোৱা ফান পিনপৰা লতা পাজৰপন কাৰ্বি আংলং আলং বিজেপি কাছাৰী আৰ্নি পেন পৰিৱৰ্তন থেকলং লে পিনলাং পুতা বিদিছাৰ ইংলেং চৰকাৰ ফান চুদিন পন কাৰ্বি আংলং যেহেতুকে সম্পূৰ্ণভাৱে যেটো পৰিৱৰ্তন স্লোগান আহি ইয়াত ডেভেলপমেণ্ট একো নীল জিৰো হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তা ঘাট নাই ইয়াত মানে খোৱাৰ পানী ব্যৱস্থা নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি ডেভেলপমেণ্ট নাই এডুকেশ্যনৰ সিস্টেম একো ভাল নাই গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইৰিগেশ্যনৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যেটো কোটি কোটি কেলেংকাৰীত পেপাৰ মাধ্যমত আপোনালোকে প্ৰচাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এই কাৰণে আমি দাবী কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলত যে দুৰ্নীতিৰ ওপৰত আমি দীঘল দিনীয়াত যেটো আন্দোলনো কৰিছোঁ যে ইয়াত CBI তদন্ত কৰিব লাগে More than 30 years we have been the people of Karbi Anglong irrespective of different communities have been demanding to implement article 244A of the Indian Constitution because the people of Karbi Anglong know that implementing 244A is the only way that can bring peace, development and unity in Karbi Anglong. Implementing article 244A is the only way that can preserve and protect our culture, our language and everything. And we are hoping from the government, the successive government, whether the Congress or the BJP, we are hoping that they will listen to our grievances. But what we see today is that till today, even though they make several promises during their election campaign that when they come to power, they will grant autonomous state. But what we see is that till today, their promises still remain futile. Therefore, we are very sad and we are shamelessly shave our hair off because we have no one to depend, like we don't have our parents. That's why we today demand that the government, whether the central or the state or the Karbi Anglong Autonomous Council, they should stop lying to the people, the hills people, the humble people of Karbi Anglong, and they should fulfill what they promise. Nan malam sopor pan dihin aparman bir tamo intot manik sinang. Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Tifu Rongkalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam
Arniwang Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasenang litum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin amo people thal bir talong wang thulo Bokajan Development Block pen kedeng pon MSDP surini reke truck lapen crate truck se sengkana parman paikuni thomkep arni ada porpai krisia pormalom pen japrolang sa wopong LP school pen long e kisompon pangcheng pon Kudam English School Sapapani Basic LP School Tingbosti LP School Pitiadong LP School lapen Sanso Bay LP School along paikuni ni pai thomkep arni long e kisom Long A kesompon along Kacharap Kachitodan Bokajan Development Block JE Hemson Terang, VDC Chairman Riso Singnar, Bokajan Development Block Coordinator Harmon Ingti, Balipathar Lems Chunbang Hunaram Singnar, VDC Klembang Phumheshwar Togbi, Samson Timung, Lapen BJP Local Committee Klembang Phubang Phiatum Chatongdun. EM Jagot Singing Tiahin Ben Lam ke Jai Pon ke School along tin Mesen ke Jun alang kepacetang petek jia pan bori pon bomlo School hem kai ke Jepang thir etnang ji Rong atok anu along ka chingthura sai klem pon bomlo pu ben cheng lok penangan alam chathan chimum pon pado West Karbi Anglong Mailu Noklang Hitik Adim ka prek along terek pon tanglo pusi kheruni penila tuma pherong ke kat news along biartanang pali Mailu atwar pi angbong noklang hiti kapin chongajok hiti kewang arat kai kita atina ji do ilo katora pen kai ki chitong nanglo hiti rui a hiti along noklang ke jor kilang kapin chongajok school kidon ausumar lapen gari motor lapen kisukyun e ahot 108 agari kachalenga pan anta sung inanglo hiti angbong along pen noklang hiti direk nang jipu alam pinangan kachisong ta padulo Rod kachuning ri ating non hedjong Mailu hitialong pet noklang hitialong kaprek katerek polejok Mailu ang kang arat aning karong chepaklang rinti कंजेस्टेड एरिया इतना ना ज़्यादा था कि वहाँ पर लड़का बच्चा को आने के लिए गाड़ी घोड़ा आने जाने के लिए चारों तरफ से इतना असुविधा था ना कोई एम्बुलेंस निकल रहा था ना कोई पुलिस का गाड़ी प्रशासन का गाड़ी का आवश्यकता पड़ता था वो जाना पड़ता था इसलिए सारा कमेटी मिलकर के यहाँ पर और यहाँ के पब्लिक जो है कम से कम हजारों पब्लिक यहाँ पर लिख करके दिए हैं दूसरी जगह प्लेस करने के लिए ये जगह सूटेबल था इसलिए यहाँ पर लाया गया है यहाँ कोई किसी प्रकार का असुविधा नहीं है यहाँ तो ऐसा लग रहा था यहाँ तो अलॉटमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट का अलॉटमेंट किया हुआ जमीन है गुड़ ये जहाँ पे अभी लगा है जी हाँ और वहाँ पे क्या रोड पे ही लग रहा था रोड पे ही लगता था पहले अच्छा कहीं ना कहीं पहले से अच्छा हो गया यहाँ पे बहुत बेहतर Mid Express abirta bang ilap masikang ton poniklo live om se न्यूज़ चैनल 2 में थक में कुरवांग थू